Yemgiri Bapunamapu Sharachandra Sharma Chayol Sage Agenda Manipur Taram Noksari. Nase Agenda Manipur Kanagadabase Hanagi Sip Secretary Wadamba Onabakishore Kankangudana Sip Secretary from the Loktora Kiba Order Magi Matungina Loktora Kiba Mayam Singh Hangaibo of Humse Onabakishore Manipuri Machani Sip Secretary Aduga Lamdam Sigi Hujik Pok 2015 Dagi Orakpada Toidopa Bad remarks Haibatai, corruption charges sing casing Mangon the Latabani, Makatana Dum Oitala Suyabani, Kankangudana, Karigino Chip Secretary Sinkibano, Habagi Wapum say, Mayam common men sing, Misham Praza sing the Paw Wapumni, Luna, Laiba, Tauriba, Chanara Iba, Hungay film sing say, Leba Amada, Manipur Kakinatavada, State Amada, Karigumba Sarkar, and Obama Sinba, Chip Secretary sing Sinbaki Chanabima, Kan Iho Madong Laiba, Adu Karigumba Kanda. Leba Kharagi Chief Minister Amasung Minister Singna IAS officer oriba Chief Secretary se IAS ki senior most kaino duni aduna makoina Chief Secretary pham se pairak pani adubu Chief Minister Singh amasung Minister Singh sina tawriba thawung sing sing karim kanda IAS haibasigi full form se I agree sir haibagi phibam duda labra haibagi wafam duda khananabagi tanjani lona lengchen biriba guest sing de aigi get ithang thang na phambiriba se HARESWOR GOSWAMI ni spokesperson MPCC ni Manipur Pradesh Congress Committee ni ai tamo HARESWOR GOSWAMI taram noksari hanan bada aduga tamo HARESWOR GOSWAMI gi oirom da lengchen biriba se KS KUNJABIHARI Singh retired IAS ne oja KUNJABIHARI su taram noksari aduga yes haiba okay thank you sorry S KUNJABIHARI Singh retired IAS ni aduga aigi hek oida yeta thangna phamini jaribasi Professor TIKEN chief spokesperson BJP Manipur Pradesh ne tamo TIKEN busu taram noksari yan han base ai guest ikai khomnu chariba guest ahumakta common question haibatai handaki chief secretary lokthokibagi wafam se mayam sing even satra organization yauna imaibel sing kari sing yauna yam pena daba nungai taba kari gi damakta lokthoibno tangai phadrabadi maram pi haibi wafam sulai aduga hanjalalu haibi wafam sulai masigi phawriba mayam singi phawriba feelings sing se kamai share tobuni ihan han ai oja KUNJABIHARI de laksake tasingbadi secretary haibasi secretariat ki head of the department ni mana khwaidagi senior most executive ni adamasi pura secretary administration and that includes subordinate department ki yauna mane head ni am important oi bani adana moi ki government media ki central civil service rules ki da masi moi ki chief secretary se security wangba post ni security wangba position ni adana masi government media ki secretary ga rank damasung pay the manahan gida bani haiba kan phau yauri bani that implies that he is a very senior person and maram di mana mayam si loina mu se control tok dana he will be liaising with the minister and other ministers adana tauri badi sanabi da chief secretary ka mai khan ge de haiba si nei nadri ngai da aduna kon nei naraka so yam sambalon the chief minister gi prerogative ni haiba sanabi da chief secretary ka mai khan ge ni short list ogani magi merit yengani adigi magi seniority yengani ahum suba most important and most frequently utilized is political consideration ma politics awgi nate political suitability haigedra political master digi suitability and atopalonda harga he is a person to be picked by the chief minister pick pick to by bani mayam du manungda and the short list over the adequate seniority, mathangda magi record ti chief secretary ke level yorpadi all outstanding ni. Government me jada Manipur ki deputation saliba Manipur officers sing outstanding yaw trekati moi khanna bide. So anybody who is trying to be in the list of chief secretary should be all outstanding. Only thing outstanding me am jiban da karam mana kari area da outstanding way no outstanding ki quality sum khena bhai ai jana. Kana policy kaino da man yamna strong contribution am tawgi bani hai kana se flood control ki kaino am da man kana overall am long tawki quality khenar rak pai ai but the point is the third item which is politics haiba am yauri base chief minister ki khud yam laiba in other words it is the prerogative of the chief minister khan base ada khan mai mong da prerogative wera su kitang ka haiba consider human touch to ni mayam no ji langne risin exactly Tamo HARESWOR GOSWAMI ngasai ahan bagi ki opinion se ngasai keeping aside ngasai political interest in dulon thado makanda being a
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯆꯤꯌꯣꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯍꯧꯗꯅ ꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯐꯥꯎꯔꯤꯕ ꯐꯤꯂꯤꯡꯁꯇꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯒ ꯃꯥꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯕꯨ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ DG ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕꯅꯦꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯐꯥꯎ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯒꯦꯗ DP and AR ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ DP and AR ꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯤቭ ꯔꯤꯐꯣꯔꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ DP ꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ AR ꯒꯤ ꯍꯦꯗꯁꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯒꯗ ꯃꯝꯅꯨꯟ ꯍꯁꯟ ꯈꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯁꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯔꯦꯡꯛꯅꯦꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯒꯤ ꯔꯦꯡꯛꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯆꯤꯞ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤꯁꯤꯅ ꯆꯠꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯔꯗꯔꯗꯕꯨꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯄꯦꯗꯨ ꯄꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦल पे पुबा इसीगा मागी मसागी फंगम थोकपा जगादुदा फंगदोइबा पे अमसुंग माई ड्यूटीज मयाम फंक्शंस मयाम दुगा मसीदी याम साथीना खेनबा पोट अमने हाइबदी कनागुंबा एनी क्लर्क अमदसु पर्सनल पे माना मथकते एसडीओ ओइना ओइरु मतमदे एसडीओ गी पे दु पुरा चटकनी गाइना हारगा हयेंग अमुक मासे मु हंदबा तोलोपी अदुम एसडीओ गी फंगनबा अदुमगी मोंगदा पर्सनल पे दुरी पुरा दुम चटपा अदुगा हाइरिबा ngसागी स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग्स सिदैदा लैरिबा सिगी रैंक सी अखोगी कमिश्नर अमगी रैंक ने खुदम ओइना चीफ सेक्रेटरी लेरे चीफ सेक्रेटरी की मखादा लेरी सी अखोइना नेक्स्ट टू चीफ सेक्रेटरी सी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेयब सिगी मखादा लायकदो माय हायरार्की सी नेक्स्ट टू कमिश्नर सी नेक्स्ट सी कमिश्नर सिंह लई दुगा DG स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग्स लई रेसिडेंट कमिश्नर मणिपुर भवन दिल्ली लई अदुगा सेक्रेटरी टू द गवर्नर सेक्रेटरी टू CM लई हाइबा कैटेगरी अहम सुबा कैटेगरी 6 पे कमीशन हाना तौगिबा दुगी मतुंगिना सिगी लैरिबा अहम सुबा कैटेगरी द लैबा जगह अमद माबु मागी पीएडी पर्सनल पीएडी माबु तौगेना हाइदारगदी मदुदा अखोइन तौबो याबसी मागी लैरिबा ngसागी DG की पोस्ट से चीफ सेक्रेटरी गा मानबा पोस्ट अमा ओइना तोलोप मागी तोलोप से सब मानबा मा ड्यूटीज एंड फंक्शन अदुदी अदाने सेमगा सब मानबा स्केल सेमगा मा पुरगना अतोपो वाफम अमनेबा मधुसु मतम याम क्वीन चंगे हागसु सेंट्रल डिपुटेशन द मा थारगा अदुसु चटप याबा पोटम ओइबा अदुगा अदु नतबदा एक्स कैडर पोस्ट न मतम मागी सही अमगी नतगा अनिभोकी मागी कैडर पोस्ट म सेंबिरगसु मासे अदुम चटप याबा सुंग नतबदा हुजिक लैरिबा अखोगी चटखिबा चीफ सेक्रेटरी सिना माई प्रपोजल नम तौगे हाइबदी हुजिकी स्टेट एकेडमी ऑफ ट्रेनिंग सिदे कैनोम थागत के हाइ कना थागत तौरिगेबा मदे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उ थागत ताव सिगुबा याम साथीनि ह्यूमिलेट तौबिबा हाइदारे हाइबदी मरमदी माबु करिगुंबा पामदबा ngसाय अखोगी सारनसु ताकबिरे मसि प्रेरोगेटिव नि चुमे गवर्नमेंट अमगी अदुगसु राइट प्लेस अमदा खुदम ओइना माई मथक्ता लेरिसि अखोगी कैनो अहुम लै ऑफिसर हुजि 1 2 3 4 सुबदनी IAS की सिविल लिस्ट की मतुंगिना हाइबा लेरिबा मथक्ता लेरिबा सिंगसे कनासु मा डिग्रेड तौरगा लेबमते यावदेबा सेंटर दा सेक्रेटरी ओइना लेबा स्पेशल सेक्रेटरी ओइना लेबा गाक्तनेबा मा बुजु डिप्यूटेशन थाबिबा याई अदुना सिगी पोट सिदैदा आइना फिल तौजरिबा पब्लिक ना फिल तौरिसे यामना मरम चादना मी अमबु असुक सांगना यामना कुइना फजना लेबा के सेवा तौरपा यामना सु माइल लोइबा यामना सॉफ्ट स्पोकन लोइबा यामना फजना मियांगा लोइना लाको चीफ सेक्रेटरी अमबु खंगदन हेक्ट ओवरनाइट सिंदे यादे मतागुम सिनबसे सी आई मखाताबा मथंगदा कईदमक्ता सिनबा या सिनबो ओरमबा याई कईदो बोइदोदि मखाताबदा आई लाक्जगे होय लाक्जगे दा होय अदुसु लाक्यु अदुना मसी तसेंगनाइदा पब्लिक ना फिल तौरिसे मसी याम चुमा पोट अमनी मसी डिग्रेड तौबो चम मानै माना चलिबा जगह सि सिनि इन थमजनिंगिस लमदम सिगी कमन मैन जनरल पब्लिक न फाउरिसिंग से तसेंग हारे कंदा फावुम तुई फाउनिंगाई मरम सुई हाइबे वाफुम न लाइसे तामोतकेन इहान हानबा ओपिनियन से कमाइन थबिनिंगी पॉलिटिकल की करेगी वफम नाक्तन कौथोकपिरगा एज ए मेच्योर सिटीजन अमोइना हंदक लौथोकपा प्रजासिंग फाउरी फीलिंग से कमाइन शेयर तौबिनिंगी दा मसे यामना मसे सेंसिटिव ओइबा याम मोटिव ओइबा कोइगी इशू अमा तौना थौले अदुगा ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग गवर्नमेंट की ऑफिसर अमगी मागी ट्रांसपेरेंट पोस्टिंग से सरकार के लेंगाट की मोइगी यामना स्मूथली इफेक्टिवली थबक तौबा याननबगी पॉलिसी में मखादा तुम सटपनी है ना कोई ना कमनली तुम है ना भी है है अदो सिदा कोई के वो हरेश्वर सामिना है सुमाइन तौना सिमागे इज्जत सोपे आबा डाउनग्रेड तौबे आबा नत्रगा मा तौबे आबा मयामा लेरे हाइबसिना मागी माइगै दगी ये का हाइबनिना अदवा एरिया तो तै कोइना से सुम पैनलिस्ट मोइना डिस्कशन त करिता ड्राइवर के एरिया तो कोइना संसलुबा
kudong sadaba adu mo poto mo sulay adu ko kari kumbata ingonda ai interest na traga kana un particular individual amagi magi interest so pala rakati madu gita mukta national tagi he can go to the court competent court um ta chachu chane kari kum kanda ai bo smai to no victimize to bi rai si tore khole na tore gati adu ga madu gi ona taina pada adu da chatna ismai to bi re hai basi adu gi hai bagi nata pada masa se agree poire haina hariba masa simakna ai masi comment ki transparent policy ate to bada baba kanum to poram gani aduna I wish the government all success kaidna press ta haidna kotna tawraga adagi matugi kanu to ti ai the personal ground ai masi ta gi voluntary retirement browser ke aduga October gi tarik 8 da ki tha hung gi piham topa ai notice to period gai browser ke hai ngasi su paper da kone thengnari si government na governor na magi retirement kanu do voluntary retirement do ayaba pire dugo loina na anlip ki saruk khara stakin sibaw ba anlip on lo sake habi su yaba pire hay no phong do sidai koina yeng ba yaba se id asida so haina hari pa id tawriba sarkari policy sina koi ki sarkari government employee ma particularly me ama particular individual ama kha solle haina koina hari basina third party hoina hayab खाइबगी आटती नियम दा कानून दा मी हमगी जे सोप सोक तपा दा दा रैंक न फाइल लाकपा अदगी कमेंट की पाइखलिबा थबक मयाम दुगी मनुंग दुदा स्माइल चलनी खोलनी हाइबरोम दा कोइन हाइरियाबा whereas party ani amana government aduga amana hariba government ki makada leba employee ma chief secretary oiramba ama mana transfer to ki bakanta aduda yaning bana tra yang da wa kari ma to phongdok targa matter se koi ki oi swai sida buti khabar ta karita ma ta haina ba ta pana ba ta masi karigum tam da so kanglup ki oiba wahi su panar pa yawba adege karigum kan da so ata ya topa mari le na issues mayam ama masi da thechil laga ngang na ba yawruk pasina aduga government ki koi si chida panelist mo na phame ba suppose party ki spokesperson ni hadana phamjari bai koi smaksu the part of the government sunate koi na haibe aba yada ba area mayam am su laikani aduga tawbada di ani du gi marakta yanada ba gi akan ba singna ba ma थोलप तारगति करावाइदा रानब लरिगे कदवाइदा करी असोइबा इरेगुलरिटीज मयाम लैबगे अदर गवर्नमेंट तौरबसिसु हाइदोप याबा यादबा आदि कॉन्फिडेंशियल सीक्रेसी मेंटेन तौनबगी वासकपदा तुम याव रिपोर्ट में ट्रांसपेरेंसी से तुम लहेनगदबा अदुगुम एरिया सु तुम लैबने अदुना स्वाइ सिदै सिदा कनागुम पर्टिकुलर इंडिविजुअल अमगी मरमदा खोइना आदि यामना काचिन यौना का हाइदो हाइजिन तौना नैनबदा खोइदसु यामना नुंगाइतबा हैंडिकैप ओइबा एरिया सु यामना लैगनी हाइवे आप सुलेगनी हाइवे याद अब सुलेगनी पर्सनली जगह सिंह दो कोई हुजि फोगदा मदु सोकेन सु खंदे दुगा सोकुम सु थोकते दुगा तसेंगबदि लेबा अमगी चीफ सेक्रेटरी म सिनजिबै से चीफ सेक्रेटरी से एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ने स्टेट अमगी अदुना सिनजिबै से करी मरमगी सिनजिबनो मतंग चाबा चादबा प्रजा सिंहदगी मसिगी वहंग अमा पुकनिंग द फाउरुपनिना तंगाई फदना कोइसु ngasiगी सैउरसिगी एजेंडा मणिपुरदा पुखलगा खनजरपगी तंजादुनी ओजा कुंजिबेरी मरुइना हुजि फोगदा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू हाइबा ताई सम हाइरा कांद मसे चीफ मिनिस्टर अमगी प्रिविलेज नि अदुम हाय मसे कोगी लेबा स्टेट टू की चीफ सेक्रेटरी खनबसे मागी प्रीरोगेटिव तदुम लेजब पोनी स्वाइदा मरम चाबा चादबा थिबम थोकपा फावबा फावदबसे ओजा कमाइन थबिनियो खरा मखैदि येंगागा चाबा चादबा दुदा सेनेरि के खरा मखैदि येंगागा खनिंग मखन बा हाइदो प्रीरोगेटिव से मेटिरो ना हायरगदि इनिंग नै हाइदोनि ने मागी मनिंग ने हबा अना तबदबु सागी खरदी यंग तारेना he should be adequately senior मोइनी सही भगनी खेनरिबा अमन 83 नि अमन 84 नि सेम तेनी अदि अमुकना म होजिगा 83 की ओरिबसिटी मतम सांग लेत्रे रासमी से तम लेत्रे था मंगा तरुक तरे सही फादरे अदि मतुंग नबगी सोर साइपीदी अमन सांग लेई खोली अन अदुगुंबा कंडसिंग दु ह्यूमन टच हाइगद्रा दु एडमिनिस्ट्रेशन दि गवर्नेंस दि human touch yari yaudi particularly at such top positions human touch where ga di ko amuk thau to ngam moiba do ji kan to ri si ma ge against the lejori si
मोई अकोपदे अखोइन उब पोट नते अदुगा मारगा हाइबिसु यामना फजदबा ओइरोइदबा पोनी चीफ मिनिस्टर अमा अनुभव अमा लाक्पा कांदा हानगी इनकम्बेंट ऑफिसर मयाम अमा लेबिदु टॉलरेट तवी हेड ऑफ डिपार्टमेंट खंगदे सेक्रेटरी कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बट चीफ सेक्रेटरी एंड डीजीपी हाइबसे दे आर टू मोस्ट इंपोर्टेंट विंग्स ऑफ द गवर्नमेंट द चीफ मिनिस्टर का क्वाइटगी एंड डे इन डे आउट स्टैंडर्ड इज मोई अनी सेनी and executive order pura maksi chief secretary ki thuda thora kaduri ni and moini ki relations yam phagade bani aduna sai ki akon bar ahum se criteria do seniority aduga magi suitability or performance record amasung political consideration hai bina chief minister ki kano dani to jona political ma political yaw yaw do brand political view de yeng pura sa kana ba hai and hanale rambasi he may not be able to sustain hanagi chief minister am hapam basi Anubasi minister he may not be able to adjust. Adu weram gadra sabsana haibangam dragasu adu na dragatu paisu leite. Duga sagi HARESHWOR na haigi badmaina tawbutare haragadi yes madi senior ni adu senior de pibi jo ajum hai adu senior de pibra ajum senior na tabasu pitan piri anigi leramba DGP Joy Kumar do mai mamangda prasara bem lerami eke parasa ma senior ni adu go Joy Kumar ki favor sida chief minister ni am kana legi bani na sai ki magi prerogative hai bido ai ki pick hai bido ani si kheneri ni hu mai le ne the second pick to ni chief minister na from various his political considerations and amadu DGP ki rank da DGP jail hai bra ka no ma to thoga san tau to thoga som the piri je ni chief secretary ki dedi chief secretary adu chief secretary du ka ai di ta di chief secretary is only one aduga तो बदे वो मासी तो भी बता human touch have to spoke by yadragasu considers yadragasu adigi near about that kitang monda aina khanbada my personal opinion additional chief secretary important about department of finance hagira kara heavy over department pb raga director general of the director general of the Shari Dudi I see wager me matama I home commissioner wearing it at the Masam Napsan Bene. This is a very insignificant kind of a thing. Okay. I home commissioner sums over the Amadusukang Napadra Kasusu count over day. Once in a while they come. Once in a while I spend time. I did a full time I'm a Tambai Vasivity. Say humiliation I will do yam heavily out in the low way. Okay. She did like when Ma did necessarily hurt over he has to apply. Because I cannot saran I be central representative magi personnel can sui lay. Come hide in my canabada. Maka is central representative sick to Dino. Some of the sick to one of the Mishat Kedamni, Aduga, Tokudamni, a chief minister and the central representative and Sikia on the day man palm Haragan the recommend over Namani. But primarily it is the officer himself who has to work on that line. Adu dani magi ada pull level ita pachindaraga minister kan am tongaraga di da hangi ko le kan toraga adum phang bani hariba ko yamna phaba ki am ki post of finance gomba adu ada phangdraga su special secretary gomba rank wera ni moi sisoi dana ada de to di kari keno habe sima it is his way to direct when nei ru bisum de to budabu chief minister is not wrong in selecting Rasmi only the methodology idu kitang I have the Tatarping Iron Kalasiamato. The money local many neighboring state in Nagaland, Assam. Local Yam preferred away. Local me, oh, Kanyangami, Yam preferred away. And to the extent of personal do Yoksalaga, I consider the other to be at the bra. I was in my own filter, and he is not unsuitable. Yam Napanita equally. Animal board are very amiable people. I personally am not a 83. Moini say ko yam kulu jo na wak to minare ai makki da khandu khanjing kai bo leite maliting and state ki kan first and kan woi benina ai da kitang matam khare ki them na khotna even magi voluntary retirement luxury ge to tholo accept to thorok bai besi kitang kan do personnel hai ga dra human kange personnel budi leibam thokti ko sida administration da right personnel no hire kani adu haidana kitang di ngatang ko dra ko da them na ko da nang simai to ya bra ko matam ko gi simai to ko ko ni haibu natraga is there a strong reason a hidden agenda in the mind of the chief minister other than what we know later get haidok tan na we ai dra yes adu di haidok ko ya ba sunate aduga yes kari gum khara manung da idea kha leram godra adu mudi mayam da sanari ba mayam da
toina hangai ba wahang singse adugi maram so bi ai aduga main oina karum kanda ngasai gi chief minister chief secretary ma pick to boido ngasai gi chief minister gi prerogative ta lejabu poni adu ai duda mana wrong decision lawi natraga right decision lawi hai bagi wafam do toina hanan lai di oide to bodabu ngasai gi chief secretary oiram badagi loktho kanda ngasai gi sat hoi state academy training da thajan badudi just accumulation amasu di male aduga hek lokthokpaga chief secretary famdei lokthokpaga masada yamna nungaijadana voluntary retirement lorge haibu wafam sisu asisu achoba nungaitabam di phawro pra haibagi mami dum di tari tamore sagu sami ngasai gi lokthokhi maram se tamo comment tabining lokthokhi kari oiba yagi ahamdada ai akoi gi panelist sing na senior panelist sing na haidu kita aman dang react tawjarongge akoi prerogative ne duri yam chumme ar people's government ne no yam kan hai chief minister mo oire ai hekta pudi yauriba court mayam li padawna khallage hekta litkani haidu gi propaganda ante tawise akoi di people's ki voice ni people ki represent toi ni people's government ni ga hai ne masala people ki pot ka si kari lege ga chi yeng yengum da yeng bai da ka like prerogative ne du ju ya jai ado people ki lagi ba ma gi sentiment mai ke no mayam je chung yeng dana hekta satlaung na hekta khang khangau dana ngasai akoi gi tamo ai sar ke no takpi gi bu kun be ai takpi gi bu som da deputation gi taga thaba khotpa nang chataba yadre khotre nang swain thagera khot ke ga na madu ga amata third person third ke no budi akoi nai na budi oire ko ngasai tamon takpi gi duni adu go su maji public domain da la amni na akoi nasi khana ba sidai da saru ya jabai wani adu ga si amata yaw yaw dau dau na hektar phulak da khanglak khangdin da hektar ga thaba ga hektar nungala ya thokpi hektar tau ku adu ge lotion bi sigi sidai da kairum khara leibrai do adu so ai kitang tamjage ani su bada seniority de yeng ga pi ba sini mai mathakta hujiki leiriba RR Rasmi sigi mathakta anim su leiri senior oiba mangonde mari special secretary ka tani mai mathakta secretary oiba anim su leiri ar secretary ge rank tu wang joi pi ya da bra kai lege adu tawge adu dei khangjadre adu I side tadi aduna ma bu senior ne na pi ba du di ai gi wakhal sidai da mana khoi gi civil list yauri sai da uhum su da leibni na ai khoi madu madi ai thamjani de mase just chief minister ge prerogative ne habdo maduma ai ahan madai thamjani ani subada ai gi ma hidden agenda ama leibra haise swaidani magi yamna hasap tawba yam thujalakpa tawdi yadaba ngahan framework agreement gi wari sanani ga harga matam khara hekte yekthokibi khodokibi somna kan ngahan mayam speculation ni ko ai thamjaise ngangna gi matam da ai gi manipur thugai ba pamba kangbu sing gi marak gi khara na makhoi na pamba mi du akoi hidai da thamu chief secretary from PU ga na haina gi rumor roina tonga oina speculation oina tawgi ba leiyaba adoi boidi hujik tha ahum na ngai raba ngasai gi RR Rasmi si hujik stop gap arrangement oina akoina khanjari se lokthoga ma je loktho kan tha ahum loira kan da atopa ma da piba adoi gi transition du fajare akoi gi leiba people si sidagi mangonda chatpa gi transition du fajala kan da tha ahum leiraga RR Rasmi na magi ngai keno si loira kan du da magi retirement si yor kan du da hojik leiriba manipur thugai pa magi kangrup singi marak tagi demand to en tai karai buk chumno chumdabno idudi ai khangjadre madugi potu pusalakpa yanabagi ngasai gi hidden agenda ga na ngasai laknari ba tamona so panbi gi bedo adu umbo oiba yabagi pot ka sisu leibra haibagi chimnada ba di leitraba maram de leijaba haidare maram de hanki khuthu je tawriba tawde yadaba khudakta ma lokthuon bagumba karigumba pochini samna ai hujik leiriba government se ai maina tawba phaba thaba kayam ju lei prajanu se appreciate tawnei adu khajitang mayam da confusion nama thambrai di yam phajaba ising ni ipak ni mayam iro nungai ro gon chalaga makha dagi gumbhir gumba na crocodile gumna la ga chawagi ahan victim ji akhoi gi CSC oirabrai nei thamjani okay tamote ken hujik se maroi na ngasai gi victimize to boi offer mumde dum thokti ban oja kun ji very madu yes khan bai tu di chief minister na khan bada madu ai da kaisu ain gi maying da legally yaba ya da bai du offer kaisu le te khan bai ai magi outstanding oibe yaba singi marak tagi ama khan gi bai sta kaisu wangang ngai di lete to bodabu CS oramba mi ma lokthora kanda state academy training da DGO ne ga khalaga tharak pase ado ai do humiliation ama yam kana di pibudi mali somewhere krai no kamai thabini damos se swaita yamna di kai pipa khungoi na bani dunia dan han khalura ga buti madom da haininga yam laikani maram de kan waita se tamona habi badu mai tawtna chief minister gi prerogative ta mana sima haitna khanba ma yadna magi sagi rajiti go ba kan omada ma ga lon punna wak to mina ba ya ba tugumba haidi yamna committed bureaucracy ama pambam thoi chief minister na adugumba gi kan otu tai ta tawkhiba madu gi ti karamai khalle haiba tu ti
हेन एक्सपीरियंस लेरबा हम कुंजबेना हाइबिरिबसे अदुम खोइसु एंडोर्स तौजे तौबददी मसिदा कोई मयाम की पुलिंग द जनरल पब्लिक दा नत्रगा सम सीएसओ खरदा नत्रगा छात्र की संस्थान दा नत्रगा से मैराम पाइबी हाइगद्रा नुपी कांपुसिंग द मरकता नुंगाइतना हाइरै बदु दैदुदा आइदि अखोइ कोइबा अखोइना हापना सागत पाइतार सिसु ओइबे याब्रा सिसु ओइबे याब्रा सिमसु तौबे याब्रा हाइबर सिंग मथंग मथंग अखोइ मयाम पुनमना थोइबा थौदोक सिगी मखा पोना सुम अमा सुम खनबा अदुगी वा ngakतने अब थोइदोना स्वाइसे सिदा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कायतना मो पुसलागा अदु तौदोरिब्रा कायना हाइबा नत्रे हारगा अदु तौरगा दे अदु तौर मरमते कनोबो से हानसु तुम खंगी मरमते हजे अखोइना से लौथोखरे नत्रगा मागी वॉलंटरी रिटायरमेंट याबा पिखरे न खलिबा हानगी ओनबो किशोर मतम तो की चीफ मिनिस्टर ना अजके अमो कुंजबेन हाइबिरिबो सुमाइन तौतना मागी पांबा कुचाबी थबक तौबदि याम स्मूथ सेलिंग ओइगदबा अदुगुंबगी खंडो खंजिन दु तौहिबो मतमदा सो दुम सेनियरिटी मयाम कालगा सु दुम चले अदगी सीगा तौमिनबो नुंगाइनी हाइदना दुम तौखिबा हौजा नोबो सिमिसर लापो कांदा ए सीगा तौमिनबो नुंगाइनी हाइदना माकी खंजबा लाइनबो द वर्क तौबा याबा स्मूथ सेलिंग ओइगदबा अदुगी द तौखिबा कनोदि ग्वान अदैदुदा अखोइदा नुंगाइत्रिति से मार्क से मितै मसानी हाइबा मा खबर याम कना nganगरिबा मयाम पुथोकनारिबा अमा अदिग मतम लेदि सुम थम्बिबि याइ हाइबा मा अदगी अमु मागी रिटायरमेंट की मतम से सही अनि मु अदुमाइ तौदनो वाली दि याम तेलबा मी मको सुमाइ तौखरे हाइदना मथंग मथंग हाइरगा मसि नुंगाइतबम सु थोइ मरमदि मसि अखोइगी ह्यूमन नेचर नि आइगी मी ओइबा मोने लैबदना आइगी कांगलुक की मी अदगी आइगी नुसिनजदबा आइगी पर्सनल कनो लैजबा कदोबा पुनमक सिंगसिगी अखोइना तौहनिंगदबा थोलपा कांदा मदुगी अवाबा नत्रगा नुंगाइतबा फावबा से मसि अखोइगी नेचुरल ओइबा पोटमनि अदवाइदुदन हे कोइना नैनरिसे अदुगा सिना अखोइगी साइड की वानी तसेंगना लेंगा कोरिबा सरकार फाइरिबा कांगबु सिंगिति थोदोंनि हिडन हाइगेरा नत्रगा अनहिडन हाइगेरा तौगदबा मागी मथौ अमदि परेंग अमदि सोइदन लेरंगने मदुबु याम इफेक्टिवली सक्सेसफुली स्मूथली सत्पा यानबगिदमक थौरांग अमा तौबाइसि मोइगी मथौने मदैदुदा दु हाइरमदबा करिगिनो अदुदा कोइ अयाब लौदबा करिनो अदुदा हंदोक्त्रिबा करिगिनो अदु ओरगदि अदुगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट टुदा अदुगुंबम तौगे हारिब्रा अदु ओरदि इंटीग्रिटी दा दु तौगे हारिब्रा नत्रगा मैतै मसा ओइबा कनो से डाउन द लाइन अनदर 15 years डाउन द लाइन लाओइदोरे कदौना तौरिनो का हाइबरोम तो पुसिलगदि आइदि सिदै इथिनि ग्रुप मयाम लरिबा कम्युनिटी मयाम खुंदारिबा कोइ पुनमकि यामना हौजिकसिमक यामना आइदि सेंसिटिव ओइबा अदुगुंबा मतम अमदा लैरगा तौरिङै सैसिदा आइदि अखोइना करिगुंबा कनोमा तौबदा अपिकपा कनोमा अखोइना फ्लैर अप तौना होनबा नत्रगा मदुना मरम ओइदना सिना चौबा कनोम वरखिदना अखोइगी सिदि हौजिकसिदि यामना आइदि हाईली इन्फ्लेमेबल सिचुएशन अमदा लैबनिना मसि खरसु अखोइना खांगफमसु थोइ खरसु येंगफम थोयाब अदुगिसु मथक्ता सिदैसे इंडिजिनसनी नॉन इंडिजिनसनी काहाइबा वाका पुसलकपा सिमक्सु तसेंबति मसिगुंबा वासि अखोइ अफबा फॉर ए गुड कॉज फॉर ए गुड इफेक्ट अदुगी दमक अखोइना मसिगुंबा कासिसु खरगै खोइ तोलरे तोफम थोकप्रा हाइबा कनो खर लेयब मरमदि कनो लोइनमक मणिपुर कदर ngakten अदि मणिपुर कदर द लाकपनि अदि मोइगी लाकपगी सेनियरिटी की IT3 IT4 अदि ममांग द लेबा मतुंग द लेबा पुनमक लेरिबा सिंगसि येंगे हारगा अखोइना फॉर ए गुड कॉज अखोइ मसि तौरि और माने हाइना खनबा अदुगा खरसु टॉलरेंट ओइबा मदु माइ तौना तौरेरगा अखोइ असिना सुम काइसिलक तारगदि मथन ऑटोमेटिकली अदुम से कोलैप्स तौजकी बताबने लेबा कनो सिंगसिबा इवन सरकारी मनुंग हारगसु अदुबो हेक तौरपदा करिनो खरा दुमेता हाइबा करिनो खरा तो मल्टीप्लाई तोबा करिनो खरा कोइना मसु हेट संजलगा कलर तौरगा खोलगा मदुना अतोपा साइ एडवर्स इंपैक्ट म ताहलगा यामना लांगबा याबा मौंग मता अदु आई ngasai thamjari ani ni amana se lengak ni amana particular individual government official duni ani dugi marakta di hai hai na traga koi kangbu kharana masegi port size da kan pukhalaga sum hai ba simaksu aidi khatang khang bana phagadra ni ismai thamjani ya adubu yam sensitive issue ni na koi su stage panel discussion da karino khara haining ba mak leraga su madu da ki lakata ba repercussion du kari oigada ke hai bata kan hai bangam da ba area zo hai Oja kuchibari laksab si commercial break mutung da laksab tay oja. Commercial break mutung da impact news agenda Manipur yang biri pun namuk phom da thuna pudun laksake impact news miyang ta dun lebiyo.
ब्रेक की मतुंग येंबिरिबा पुनमपु अमुकन तराम नोकचरी तामो तिकेनेबुदि हाइबा चीफ सेक्रेटरी ओइरंबा मसानदि थोइना nganगदि कराइदनो मयाम सिंखिना फिल तबुइ वाफम मा हाइबदो होय अदुसु दुम चुम्बा खरासु लेनि अदुगा दुम लानबा खरासु दुम लेबजानि मरमदि चीफ सेक्रेटरी मसा हाना खोइगी एक्स ऑफिसो चेयरमैन MDS की ओइरंबनि अदुगा हुजुजिक MDS सी थबक पाइखतकिबा थबक सिंगदा कैदा पैसा लाना सिनबा करप्शन की करिगी चार्जेस मयामा लाकपा हाइतारे अदुना चीफ सेक्रेटरी हाना ओइबिरंबा ओनबा किशोर की माइकैदगिसु मयाम की कनो हाइतारे अदु आइदु कै हाइतारे करप्शन मरम ओरकांदा लौथोकपा मो मानबसिंग करिसिंग ngangnarакpa हाइनारакpa लेबदगी ओनबा किशोर मसाना प्रेस ब्रीफिंग अमा तौरगा मदुगुम्बा अखोगी MDS की करिगी थबकतुदा चेनबा लेति हाइबगी सेंगदोकपा मसु ngasi ngasi mak thoklei ai oja kunjibihaरी लाक्तृंगैदा मदुगी क्लिपिंग दो पाउदोबदि हाप्ति हापसरबने अदुगा हुजिकी एंजेना मणिपुर की मनुंग सिदासु येंबिरि पुनमक्ता खरे हेन पुंग लोक्सिंग ओइजनबा आई PCR दा मदु ngasai की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ओनबा किशोर की फॉर्मर CS की प्रेस ब्रीफिंग तौखिबगी जगा दो अमतंग अमुहना प्ले तौबिनबा आई हाइजरी अना हाइजनिंगबदी वॉलंटरी रिटायरमेंट अमा मरोना गवर्नमेंट ऑफिशियल अमा रिटायर तौबा आइसिदा रिटायरमेंट की अयाबसी पीद्रिङैदा हाइरिबा ऑफिसर सिगी मथक्ता विजिलेंस केस लेब्रा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लेब्रा हाइबसी एखोइना वेरीफाई तौनै लेत्रे माइ मथक्ता करीमता केस लेत्रे माइ मथक्ता सस्पेंशन लेते डिपार्टमेंटल इंक्वायरी लेते मासी फ्रॉम एंगल स्पेशली विजिलेंस एंगल दगी क्लियर तौरे हाइमतमदा अथॉरिटी दुना यारगा एखोइदा एंगोंदा अदुमाइ तौना रिटायरमेंट्स की अयाबसी पीबीरक्पा ओइरंगनी हाइना खंजै अदुना हाइरिबा रिकॉर्ड्स की मतुंगनदी आइसी आई एम क्लियर फ्रॉम ऑल एंगल्स ऑफ विजिलेंस हाइना तो अदुमसु थमजगे जगुजिबेरी हुजिकी प्रेस ब्रीफिंग की कनो सेदा हाना चीफ सेक्रेटरी ओइरंबा काय खुमनुजरिबो ओनबा किशोरन थंबिबसे करप्शन की करिगी चार्जेस लेरंबा एंगोंदा खनबीबा अदुगा मयामना उबीबा सिंगदुमदी टोटली मदु बेसलेस नि अदुगा करिगुंबा कांदा अमसु फोंदोई मदुदी वॉलंटरी रिटायरमेंट लौरगेना थाबसे सी मागी अगेंस्ट करिगुंबा करप्शन चार्जेस सिंग अदुगा अतोप अतोप रिमार्क्स सिंग लेरंबा तारगदी मदवाई दु वॉलंटरी रिटायरमेंट दु ओके हाइरोई हाइबगी वाफम दुमा हाना CS ओइबिरंबा सिना फाउरी अदु वाफम दुमसु ओजा कुजिबेन थंबि तारे अदुगा मरुइना करिगुंबा कांदा हुजि हुजिक लेरिबा अखोगी इंडिया की एज होल यंगप कांदा चीफ सेक्रेटरी सिंगसिना चीफ सेक्रेटरी सिंगसिदा फाउरी भाइताई हाना चीफ सेक्रेटरी ओइरंबा सिंग मकोइसे रिटायर चक्रकांदा मकोइनगा इथोरकपा फोंदोरकपा वाफम सिंगदा मकोइदा सिन्नबा मोंग हाइताई चीफ मिनिस्टर सिंग अदुगा अतोप मिनिस्टर सिंगसिना मोइगी रिफ्लेक्शन दु मोइगी वाखलोनी ममीदा ताबसे करिगुंबा कांदा मिनिस्टर सिंगकिनो हाइरिबु सिंगदो अखोगी आई एग्री सार है आई थिंक यानिंगसु यानिंगदसु करिम कांदा IAS की फुल फॉर्म से आई एग्री सारना लेपै फिवम दु ओइरे हाइबसिदा अदुगी मोटुमदुगा थंबिबता जगुजिबेरी याम फजरबु सेमिने आई एग्री सार IAS से अदुमदे I have heard it today anyway it carries a meaning अदुबो चीफ सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट एंड पोजीशन योरप कांदा मदु का हेन सिनबा लेबांग खंगरु पोनी मा मसागी कंसेंस मा मसाई प्रिंसिपल 30+ years की सर्विस तोर को मीगी दा फॉर्म गनी बजाई क्या थाजजदे मपसक ममिंग पंद्रगसु anybody who has reached the rank of a chief secretary may not just go by I agree sir I will go by whatever you say the civil service conduct rules study yaurine aigi superior officer amna aigi boss amana adu tawena hairagadi adu ani yaningdragadi tawbudi tabani but you have to take magi in reading in written form da adigi kana instruction logadabni thamgadabni mana piraktaragasu nangna haigadabni ada masi pibam thui kaina safeguard yam thammi bani haijariba aduna je mamanga ki kudam mama haijarage DN baro ani chief secretary la mi cheitur kumale mi he was so strong but I agree sar gi wa yogdaba mali risang singuma yamna stalwart asoba yam powerful administrative experience yam leirba amna chief minister waiting da adu da yam haibangamba mi ama wara phauda baro agi principal magi nioma nisaliba kaulu masagi ba adugi we thoidon mission mikai nai de bi ubadegi wairamba yai kaimo haijana mana dum ngama saki and mai tokdana hujiki any chief secretary forget about name adum madumai toguni na khalli adu thoidona adu yadabagi tobo waramoy aduga mai mathakta atai su lei dina na sai HARESHWOR GOSWAMI samna haigiba ani lei have the sumi moy kano ga ja ibam ga amazing likham from ukrul deini ada masi
तौमतन मादी होजी जे moi police secretary ओइरेबनी अदुबु if they so like the government su pamagadi central deputation ki matam du loidringai da moi kokthokpa yai man masana pamaba government su pamaba adu mai per sei mangara ahum da dul sudriba adu hoji ki anu bala ibc ni mai suradna somda thadora bane maramadna madi amu asomdu leibi yadrabane atai ani duna leiriba hoji hoji se they can be called out if needed adu hoji ki sna la he has already researched adu he is senior to the other person adu agadi kasagi seniority merit plus political consideration haiba lakpadi dra ame ani dri tas tok thokre he is to be accommodated the ahum suba aikoina khangbangam dri ba aikoina mari ba manung dri kaino ma yamna lo laga phumga leiba haiba man ba sigi play torok ma le adubo this is unavoidable anybody who reaches the level of chief secretary is susceptible to such kinds of a Okay. The same body yam possible from the IAS Indian Administrative Service have say yam premier civil service ni aduga integrity the mukta tasing stand to wopone. I think I was very high jabado IAS officer singina I agree sana lepo of home nate minister sing political representative highway mogi mindset reflection check and IAS officer sing minister no hierarchy I agree sana lep funding bagi wapal lo namati lakti la India context as a whole game bukan dah ibni waja tamai halo so taseng hari kan dah adu mata ngai kan ta hajo ko maram di si mayam su khangjinu let the people am khang le mi masak maming di pal lori ko he is a secretary level officer he is from Kerala the Dr. Hanum le minister ka su pal lori phajadre aduna I we are the policy making body whatever we say you should implement I know chief minister ki mamang da haiba the officer amaduna he has not reached even the level of commissioner secretary dani aduman haiba I agree but we are not menial servant menial dinate as allowed so do question dinate exactly we have to be governed by certain haiba man I agree but we are not menials haibang meba that gut is there okay Taman so GOSWAMI tasengna ina tawo laksani muse maru ina chief secretary oiramaba yes karigumba mai retirement chahi du suraga potha gargadi khangre adu karigumba pham sindok sinjin gi transfer gi karigi wafam lagadi hujik lady film say ngasai no other post in a state administration could be really equivalent to that of a chief secretary adu chap manaba post hamdi state chungiliti aduna karingwa transfer toragadi downgrade simdi adum phawni heavy wafam de dum pandi pali and mase phawbam id adum di thokadawa adum thengnagadawa chief secretary du chap manaba level leitabani chief secretary gi lowthoraga chief secretary oina service torba miyoyama atoppa department natraga atoppa kanomda tharak paise harawngai oide ai homdni tamo GOSWAMI kayo hom thamini ai si khumjadring ede mamangi koi panelist takpi gi senior panelist takpi ga aman dang react tokjage ahamada Manipur gi yamna highly inflammable situation je masigi timing hi da transfer to buduni ekoina ngasai gi si kaigum khara leibra ina thamjari se maramdi mayamna loyana poni yamna inflammable loiba situation amda koi leini siuma tanja si da kaigum magi prerogative orga su remark sam bok leitaba ama khudak si da transfer to selapase simai ahamada sima thamjage ani su da I agree sar gi matang do hujiki aina pullap oina kupsal laga haraga di soiba su yai madung tanga pi gani akoi leiba anuba sarkar haidare sina akoi IAS officer oisanu MCS oisanu IPS oisanu employee haibase kaino moin tawna aramdra tawba pot oina uhanba Manipur da sariba damayam phanalibi ising prepaid meter gi karigi da sincere oidabo officer kayam su lerangani sincere oibo officer kayam na ngasi honor kan akoi ni uriba mayam ama uriba pot chalaliba tawriba pot se sigi pot se akoi gi miyam sida officer sing si loin lali king can do no wrong haibi pium da akoina loin chummi haibi gi pot ma khakta image ama leibase masim masoi kitang ai phongdok cheningi ngasi discussion sigi khudong chab lorga ado aroiba da hujik thambi ba pot hujiki yai tamun ngai takpi gi duni deputation chata gari mai procedure mayam legre adu asana thuna tawdi chi kari gi no hana leiba chief secretary si nak swain chalo swain tawde yadre ICC leire fadana convince tor kan nak swaina daga sama tharo kholo this and that phare madusu masana yadabo oire sena khalasi adu gari magi ex cadre post ma ai amun khangjab nate service matter matang da ex cadre post ma magi same scale da magi personnel scale phangni bidu order da yauri ba personnel scale du natta
हुजिकी लेरिबा पोस्ट की सेम स्केल दा ngasai X cadre roina IAS cadre da yawudi nataba ma state cabinet na nataga competent kanadagi karidagi ayabadu lawraga maduma semaga magi loidi phong nataga matam khara sahi amagi nataga ani gi tawbiramaga su ngasai takpi yudam chummi akhoi gi haibirido maram de sile chamanaba CS kadi leitabani na yur chummi aduga su si semba yabi provision se akhangai sinadi leina rum takpi aduga local mathangi point ai amhakta ga thamjage अखोई हंदक डिग्रेड तो वो चमाने अमरों डिग्रेड है वाई सी नदसु रिडक्शन नैना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 311 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से करी है रिगेदा डिसमिजल रिमूवल or reduction in rank of persons employed in civil capacities under the union or state government se si makha se da mi ma reduction to ge hai da gadi magi leibu dagi dak to ge hai da gadi matik cha magi thisan thokpa to hum thokpa inquiry kari kara maram je piraga to godabane na ina sigi article se ai constitution gi expert na jadi yamna khangai bisu na jadi adoi rasu article 311 dadi mase mayak cheng iriyo ngasi handaki potsi commissioner da rank amada handaba pot ama oina state academy da DG oina thabase masi Indian constitution gi article 311 attract tawi masi kamain tawna masi akhangai mayam tana biramgani ado sigumba potse violator kamain tawi no sisu angpa amade engona phawdab nate phawi okay tawt ken hujik se local pui tanjadi yogdu yorle aduga ina tamoda yamna aigi pungning dagi hangba wahida yamna iphong phongna yamna अखोई लौथुप लौतु लेतना हंगजब वाफमदुनी तामो अदुगा तसेंगबदि मसे आई मंगना फावबुदि नते मतम अमा पीके दोराइसामी हारेसे फॉर्मर स्पेशल चीफ सेक्रेटरी नि मासे आंध्र प्रदेश दा एज ए चीफ सेक्रेटरी मोने रिटायर तोगिबनि मा मसा मंगना हंगजब क्वेश्चन नि मदुदि हुजिकि लेरिबा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन से याम फ्री ओइन थादोक तबा हाइतारे पॉलिटिकली याम इन्फ्लुएंस तौसनबा मतम सेदा मान हाइसे डू वी रियली नीड ए चीफ सेक्रेटरी इन टुडेज पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव एम्बियंस in the states aduki matik influence tawsale administrative ki head ki karigi lohom to decision se lohom khangdaba yam pressure pibagi phibam seida taseng na khoi chief secretary mai se mathau tari bre se IAS officer yam senior most ni mana phawgram ba wafam mana hangjaram ba wahang doina tamo ngasi thamjai wani tamo kamai pakhum thambiningi tam aduki pakhum du su khumse aduga ngasai khoi ge sarmana kano tawbi khiba du mai tawtana aduga press ki aduga hanagi chief secretary na press ngangam bagi kanom su utho khare aduga wapam amma so ki MDS ki matang du puthora amnina hoi asai sai khoina thengna jaba khara ai ngasi kano sai sa thamja ke masimakti taseng badi pam ta pot amani adubu karigumba aidi mayamna lana longna ba natra daga karino yamna sidi emotive boiba potnina yam impulsive reaction lakpa phajade haipaduna topa amani ko asi taseng makti kasam thong sidagi longjam lerak tagi RK Premjit haidana nupa amana high court MTS ki seasonary ba fangi karigi pasanu sagi lari saisa irregularities mayam ama leire haidana high court PIL ba thare high court na madu lauradana madugi damakta case hojik court leiri aduga loinana adugumba id financial irregularities leiba mayam se anoba laiba government sina corruption ki mayokta masigi kan ba khongjang ma changsin gani haiba moi gi committed hoiba adugumba decision ama leibana maram hoidana hariba MTS ki mathak sidai seda adugumba kanu du leiragadi madu thigat pa changi haiba decision ama government na lawre lawriba government decision lawi matungina Saturday ibam tokpa CBI da pochi thigat piu thijin biu haidana piruraga CBI dagi am thuna madugi kano si competent authority ki central government ki kano laiba sahar se kano adugumba leiragati technical loopholes te lehen ba yaroi government na mari leina pa adugumba office to dai to da ma ngoi du gi mathak to te FIR ma lodge to batai madu gi FIR number to yaw pi batai aduga loina na madu de se nagani haina khaliba adugumba kangbu sing do adugi su kano to pi batai and then only haiba thabak si lokhat pa yabani na aduga madu lokhalana bai tamta sigumba technical loophole si leihandana masi tawgadabani haiba amar lakpani na madugi makhadu da MTS ki se leiriba kano singtu ki marakta asigumba gi du senaba natraga senaba mi kanagumba mi amabu mara leibani natraga mara leitabani se competent authority amna lepkadabani inquiry eduna tongan report amani madugi torakanda findings tuna lepkadaba report amani haujiki wainadi
अदुगुम्बा तंगाई फदबा circumstantial compulsion लेबसु याय तो अदु वरगदी हारिबा केस सैसिदा अखोइना मदुगी इन डेप्थ सुमना स्टेसिदा लागा टीवी पैनलिस्ट मन नैनबदा अदवाई भावगी एरिया दु योना खोने संसिन हाइदो हाइजिन यादब पोनिना मसिदै थेंना बिरमने खाली अदुगा कोइ मो हरेश्वर गोस्वामीसु थेंना बिरमने खाली अदुगुम्बा चे चांग अदे लाइबा कनो सिंदु थेंना बिरम यायना खाली तो अदुना अदुगुम्बा लैरिबा मयामदुना सरकार दसु तंगाई फना तौदबा यादबा being a chairman of the MTS advidu da no torupa kanda khara aidi kara katang smoothly sapa yanaba gi decision ma lorum basu yai ha aidi MTS to corruption gi charge of face story PI lama thari advidu da CA mayam tholi chairman oiram banina CS pasamok chairman oiram banina advidu chendre ambai phibum duna tangai fadana CS chief secretary gi phamdagi lokthom masu yai habi wakhalon dune aina tawo oja kun jibai lakchaning basing sai hana thamju thamji sai gi press briefing ama tawre press briefing da hai si yes voluntary retirement loge si okay tare sarkar na yare haibani laibu apham di hana CS obiramba onab kishor na thambiri se karigumba aina corruption charges mayam da chenaba oiramagadi ai retirement loge se ikongom ni yathore isi yabam thoktaba potni yabam thokte ikongom na yare ise aingonda karinta charges karigumta frame leite chenade aduna maram orakanda yare ni haibo apham se ma masana thami oja kun jibari kai mot thambini oja kenagumba yam senior ba secretary oiramba ngarang da oidriba ama khakna haibada ikhoina madu thojona comment pibada ipijera roi but the fact remains that kaimba kanagumba mana sai manga tara kunthra thabak torambada kona kaima case khar thigala agadi khanga agadi even after his retirement must after his retirement kuir matung da su adum pukhalakani adum phagalakani thigalakani so many instances are around yam lay yadi and ningjang bada UPG chief secretary oramba ama khakse retire tor matung da ma je pha dana magi school link khalame public school ma da swimming pool da du wall du and pura kanu da pukhathi dana puthok dana PC Alexander and Mama Mayam Tabiramani, Yam Senior Civil Service, Mana Police ki Military address, Hyderabad, Police Academy, over the Maminga Pal have officer Maming Pandrakasu. It is very shameful, disgraceful that a former chief secretary of such and such might have and high. I don't know. I think it takes time. Okay. It takes time. Even most of the as a part of Masai inquiry, Satharaga retirement to Sukokulako, Tikalako, Dumaka, Hybrid, okay, okay. Tamu Hareshwor, Maru and Matamdilo, the Tentan Tambip, Tamotamip. Sinatapodi, who's Pokio in the late implied or Sinida. Hoitamonio Tapi, Duni, Senior Officer, Hybrid Mamangi, Kona Lakoya, Matam, Tikalapia, Amani. Houzik Mawanda pending labor port late, seeing a Saima Yar personality Taisima, number one, implied to it. Anishubada, Amana, Nasa prerogative, oire, not to Oiraka, Queen Hizadi, Mapontana, Ma Pratam net oriental, and on Tore Mati later made no worry. Mahontana, Mahon Zawazagada, Mati, honorably my exit to it, Tohon Base, Tohon Biramagadi, Yam vindictive Oiba, Lana, Oiba, Maram Leva. Mayam Nakanakani, Heinerico, Madude Nasigi, platforms that they have not of the Aduki worry social media, the Taganareba, Toriba Mayamje, Masi Muragadi, Yam vindictive over Hector Sugai, they are the Sudatea, the Lototea, the Tadatea, the Heavy put Man, Bakray Yauris in income. Totally Wapum Simaruina, yes, Lokupa, Sindopadu, Chief Minister Gip, the Wapum, Sindopada Kashu, Madoida, Mariam Kana, yet an Kashu, the Woodabo. Magi Pidiba, Mapum Pishaliba, Loko, Pishaliba Pum Singdo, Madu Nuagadoba, Adaidu, Minaldo, Paka Pazabaka, Wali of Hum to Pelissing, Tambiri, Adu, yes, Hozik Pokuda, Todopa, as of now, Mana Tadoki, I have retired, Manangasaki, Tado Korea, voluntary retirement, Loko, Ujukse, Lauruba, Swibogi Pedati, Mangonda, Yam Satiba, severe corruption charges, Amata, Labor Film Dumokti, Hujikti Udri, Tigalapa, Kokalapa, Kona Chenarapa, don't offer money, Towodo Handaki of Homse. Miwebasing the Powriba, Numaitaba, Kulo talk to Numaitaba, transfer Kupido Numaitaba, Dumadi, the Sangbadi, Madumadi Power, Simadi Senge, Powum to every of them. Tamu Reshokusami, the Gozaku Jivadi, Tamu TIKEN, Nasim Ping, to the Lakiba, Dugangasig, and Manipur, Simapum, Harming, Lorak Poda, Kai Kamuja gets a homopu, Amukan Tagachari. Nasiki Tamakta in Pig News Gage and Manipur, Matang Solutions and Batanja, Label Lamdams, the Toliva, Togo, Kagimariksumba report Kidamak in Pig News, Ming Tadun Levio.